enana pay ba attention TV so musonfo ekwe ntwa na me gina me na so enana pay na me ka se dwumaku a ene aboa me ai dwumaku ebo ma chidom dwumaku etintimi ama me de sa dwumadi eba wa pon so ye Obatampa Travel and Tour Agency for person come Mexico, Australia, New Zealand, America ne crack Kenya Mr. Obatampa na woni omo eni nsa so efa wa kwan to sem na we de ye won kra krom we ya odifo papa bia owo enkra ha no sadifo no me hu na me hu sese ya kola so ye pani oye hu ai odifo Fire Ogya I need no Fire Ogya or you very cute no de osene ne nkom hye de mesro ono ne de ne te say pastor Prophet Tvgh de na obeka na pagya nkrofo didi na tem ono de betu de na oye ya ebe yu efidie na ebe yu de call Prophet Ogya aso no call efidie su ba ko no koka se emre bi onya yi kire efa ye nuama na na Mcbrown ho efa ne nsa sebe ye nuaba ni nsa ne ya kakra ena o se onya yi kire se na na Mcbrown ansori ammon paya ne nine na ayesa no ebesen so ne nine on ka say e accident ana say obi di bia bebo ne nine there bi hu ni say ne nsa na ayesa no ade say 4% e dey attack ne nine back na say one leg one hand na say na Mcbrown obefa e ya o ma emu odin pa say ahwa e de ne beka dem kwa say ontumi enko ba bia na onya asa yi chen Ghana for ebedidi na tembe Fire Ogya neka Ghana for be kan omo no makom ho no wo de wasem ba na Mcbrown so omo di na tempa na ne ye ne fe ye ne den say na Mcbrown kasa efa phone e friend o friend 4 times ba o friend o senyame nipa so ne waka no amajiatu we e den ne be ya fa ho e bompa ma ye nuama na Mcbrown sesi ade Ogya na so mi siorientie ye papa Fire ankasa ene na wankasa fa me se mi hu na Mcbrown hu yi kire me de camera kire me so ye video woman no obenya che hwe ene nsa na wo problem o but nkade be to ne nine nkenye bi ni me na me ka me nsa de ne wo hu ka kire no nsa de ndie me hu hwe enkanche ne nine ne nine a happy nine say ne nine ye hwe be me say sa anke bia wanfafo anfram se me mompa ma na ankade be si nye papa concerning the nine. What kind of life? Life on video. Life me say na Mcbrown mon kan che menye yi kire we. So onye sofo bi eni amon fa me masama make ni agro. Me one of friend be 4 times. Ade na de na beto no. Ni nine benya problem. Accident the same. Enya accident but on debi be ba ontimi nante mra wo mo abele wa bibi be si ni nine. Nti ade na to ne nsa no. Omo sense sama ni nine. And I can swear with the Bible I'm holding. Me Bobby Tim Casamo. Me yes ada. O then I may be there free or no then I'll be mammy. And I may chantra Bible muno. My fat problem, my fan no me out to me also. Timmy Becca's as an attorney. Then me die me when I'm Becca too, Dano. Me just saw them Apostle Johnson Suleman. Me nimno or Nigeria. Me can't say me who say ya tutu ni tuo. Ya tuni tuo pepe anche bia ne ye koto tuni tuo me da me so dae me so a na maka kire wo ti wa me ni udi nkomo sei ebetumi abasa me ba koda me nya dae so me ka kire wa emfe ni agro to no afa phone of us nya me nipa ma frɛ wo sana na amanie na ma ba so hey okay ana se o obo wo se obo to nwom no ni bla bi wa blo kire wonimi pan wonim de wi amete nti ni bla ne frɛ wo bo se on kante na Mcbrown se sofo na wo se won ade no ontu wana mo nti na Mcbrown frɛ mo se obo ne ka chen se video no kɔhwɛye ti nyame ni pampa chaw bompa ye mame itwetwam mame to gina phone so ama me di mpa ye ma no that's it what die so no akoye dangerous enye say dangerous we is bibia me hu bi esi udi di agra papa onim say papa ye nim papa nim say me krampesa me hu boni sen papa adentia say no na tesa me nyame nipa me yi wa firi boni mu papa ne de ebeba boni na bro nsama hyehye ma abma na mpesa me hu ni mo me po be kwa bro ti obetu kwan no onana ye betwa no eno na me pesa nyame dan na di kyerem na me twam na nyame gye eno na me pe papa men time so me ho dai me da se oje bre etwen me Isro ya ba smart say odifo bi share confirm wa me so twanaso
oh ebi so say o show na se wa hwehwe na owu beba o nti dede na ye sesi a mesra odifo bi show nkom mesra bra ho ase wate na ko hu sa edifo na nyame enam ne so embo obi ebi ye edifo ni ebi nso enye mesra nti aya o mo hye enkom na ye mbra fom kakra mom na nyame wo ne obese oyi na o se nua banana Mcbrown otu ana mwana ohu ye Prophet Fire Ogya no o se obompa ye mu o chimpa ma no etwetwa sa accident ma ne ye nua banana Mcbrown enne ogyina ne na so a bibia ye den ento no de opani ase no na wa ye ne yie enye ne aye yie no me da ase se oje bre twen